با سلام گرم بینندگان عزیز و در شروع یک هفته نو خوش آمدید به برنامه سرخط رویدادهای 11 اکتبر. در پی اشکال شدن یک گروه دسته جمعی جنگاوران مقاومت ملی در پنشهر، سفیر افغانستان در دوشنبه اصرار می‌ورزد که چنین گروه‌ها به مراتب بیشتر است. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر مسئله علامتگذاری مرز را بررسی کردند. در حالی که مقامات روس میگویند 150,000 مهاجر تاجیک را عفو کردند، پناهجویان از آلمان خواستند آنها را به تاجیکستان اخراج نکنند. سفیر افغانستان در تاجیکستان امروز در یک نشست خبری از پیدا شدن چند گروه دسته جمعی در دره پنشهر خبر داد. 3 روز پیش مولوی آقامیر مسئول استخبارات طالبان در پنشهر به رادیوی افغانستان آزاد گفت گروهی از افراد که در جریان نبرد کشته و سوی ساکنان زیر خاک شده بودند اکنون پیدا گردیدند. به گفته منابع طالبان این گروه دسته جمعی در دهه بخش خیلی ناحیه روخه ولایت پنشهر کشف شده از اون 3 جسد رو بیرون آوردند. اما محمد ظهیر اخبر سفیر افغانستان در دوشنبه گفت در گروه های دسته جمعی 10 جسد پیدا شده است. سفیر افزود تنها در زادگاه او 13 کشاورز از سوی نیروهای طالبان کشته شده است. تصدیق درستی این خبر فعلا ناممکن است. همکاران ما در این نشست خبری اشتراک دارند و بینندگان عزیز در دوام روز برایتان تفصیلات خواهیم داد. امریکا و بریتانیا به شهروندانشان هشدار دادند که به مهمانسراهای کابل و به ویژه هتل سیرینا که مکان پسندیده مهمانان خارجی پایتخت افغانستان است نزدیک نشوند. صبح 11 اکتبر دپارتمنت دولتی امریکا اظهارات پخش نموده تاکید کرد که مهمانسراها با تهدید امنیتی روبرو می‌باشند. قبل از اشغال کابل از طرف طالبان در ماه آگوست سال روان مهمانسرای سیرینا که از نقطه نظر امنیتی مجهز می‌باشد یکی از جای‌های پسندیده مهمانان خارجی به شمار می‌رفت. از زمان سر قدرت آمدن طالبان همپیمان‌های محلی گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله مرگبار را بر دوش گرفته است. تفصیلات بیشتر دسترس نشده است. امریکا مذاکراتش با طالبان را صمیمی و کسبی نامید. آخر هفته گذشته هیئت رسمی امریکا در شهر دوحه قطر با نمایندگان طالبان امنیت، تروریسم و مسائل دیگری مربوط به افغانستان را بررسی کرده است. سخنگوی دپارتمنت دولتی امریکا نید پرایس روز یکشنبه گفت اثنای مذاکرات با طالبان مسائل مربوط به امنیت، تروریسم و بیرونشوی به خطر امریکایی‌ها و خارجیان از افغانستان ارزیابی شد. و افزود در بحث‌ها همچنان مسائل‌های حقوق بشر از جمله اشتراک زنان و دختران افغان در همه ساحه‌های حیاتی افغانستان و کمک مستقیم امریکا به مردم این کشور مطرح گردید. هیئت امریکا تاکید کرده است که به طالبان بر پایه کارشان بها خواهد داد نه بر پایه حرفشان. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان اوید به علامتگذاری مرز دو کشور جلسه نوبتی را برگزار کردند. این مذاکرات از 5 تا 9 اکتبر در شهر اصفهان قرقیزستان برگزار شده است. به نوشته رسانه‌های قرقیزی طرف‌ها پروتکل را امضا کردند. طبق نقشه ملاقات نوبتی در تاجیکستان صورت می‌گیرد. تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. بار اخیر ماه اپریل در مرز دو کشور مناقشه خونی سر زد که در آن 10 نفر کشته و زخمی گردیدند. جانب‌ها یکدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار نمودند. در نوحه توجیک‌آباد بینای 2 مکتب نو که بر اثر زمین لرزه 10 ایول سال روان ویران گردیده بودند به استفاده داده شد. این مکتب‌ها در دهه‌های سمندره و مزار بالا جایگیر بوده. در یکی 345 و در دومی 165 خواننده تحصیل می‌کند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید ساختمان این 2 بینای مکتب را تشکیلات ساختمانی نزد حکومت تاجیکستان انجام داده است. وزارت علم و معارف قبلا گفته بود که در پی زمین لرزه در نوحه توجیک‌آباد 4 مکتب پوره خراب گردید. این آفت طبیعی باعث هلاکت 5 نفر شد که 4 نفر آنها نورسان بودند.
русия тартиби нави рафту омади муҳоҷиронро роҳандозӣ хоҳад кард. Сергей Лавров вазири корҳои хориҷии русия гуфтааст ки таҳияи санади нав дар ин замина аз сӯи вазорати корҳои дохилӣ дар чанд моҳи оянда омода хоҳад шуд. ба таъкиди Лавров онҳо ҷонибдори шаффофият дар ин масъала мебошанд. моҳи августи соли ҷорӣ русия эълон карда буд ки дар ним соли ахир вуруди тақрибан 100 000 шаҳрванди хориҷӣ манъ шудааст. дар ҳамин ҳол мақомоти рус 150 000 муҳоҷирони тоҷикро ки ҳаққи сафар ба ин кишварон надоштанд авф карданд. саволе ки пайваста бинандагони азиз аз мо мепурсед. дар ин бора Вадим Кожинов, раҳбари Федератсияи муҳоҷирони Русия, дар як навори видеоӣ хабар дод. Вадим Кожинов гуфт, ин авф онҳоеро фаро гирифт ки аз сӯи вазорати корҳои дохилӣ вурудашон ба қаламрави Русия мамнӯъ буд. муҳоҷироне ки бо қарори додгоҳ аз Русия депорт гардида буданд, ҳамоно имкони бозгаштро надоранд, яъне ба гурӯҳи авфшудаҳо шомил нестанд. ба қавли Кожинов, раванди авф аз 18 августи имсол оғоз гардида, аллакай маълумот дар ҳамаи бойгониҳо дастрас аст. бинобар ин бояд муҳоҷирон тариқи вебсайти вазорати корҳои дохилӣ исми худро тафтиш кунанд ки ба рӯйхати авфшудаҳо ворид шудаанд ё не. тибқи омори вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон, то кунун беш аз 270 000 шаҳрванди ин кишвар аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум буданд. таҳлилгарони масоили муҳоҷират мегӯянд, мақомоти тоҷик бояд талош кунанд то муҳоҷирон барои қонуншикании ночиз ба феҳрасти рондашудаҳо наафтанд, зеро онҳо як гурӯҳи бузурге мебошанд ки кӯмакашон ба иқтисоди Тоҷикистон ва буҷаи оилаҳо зиёд аст. як гурӯҳ аз паноҳҷӯёни тоҷик бо нигаронӣ аз дароз нашудани муҳлати иқомати худ аз мақомоти олмон хостанд ки онҳоро ба Тоҷикистон ихроҷ накунанд. таҷаммӯи тақрибан 30 паноҳҷӯ ҳафтаи гузашта дар назди идораи муҳоҷирати шаҳри Кёлни олмон баргузор шуд. мақомот далели тамдид нашудани муҳлати иқомати баъзе аз паноҳҷӯёнро нагуфтанд, вале идораи муҳоҷирати Кёлн ваъда додааст ки дархостро баррасӣ хоҳад кард. аксари ин афрод далели рӯ оварданро ба Аврупо ба таъқибу саркӯб ва фишори афзоянда болои дигарандешон дар Тоҷикистон ва парвандаҳои сохтаи зидди онҳо рабт медиҳанд. мақомоти Тоҷикистон баъзе аз онҳоро расман ба терроризму ифротгароӣ ва ҳамкорӣ гунаҳгор медонад. моҳи пеш дар додистони кулли Тоҷикистон гуфта буданд ки ҳафтаҳои ахир 8 нафар аз олмон ба душанбе ихроҷ шуданд. марзбонони украинӣ 9 октябр дар соҳили дарёи Тисаи вилояти Закарпатия дар марз бо Маҷористон зодагони Тоҷикистон ва Арманистонро боздошт карданд. бино ба ислоҳи хадамоти марзбонии Украина, сарадбонон нахост як паноҳҷӯи тоҷик ва сипас як арманиро дастгир намуданд. тавре маълум шудааст, онҳо чанд рӯзи пеш ба Украина омаданд. роҳбаладашон баъди дидани марзбонон фирор кардааст. дар ҳамон рӯз 5 шаҳрванди Покистон низ ба даст афтодааст. нисбати ҳамаи боздоштшудаҳо барои талоши ғайриқонунии марзи Украина парвандаи маъмурӣ боз шудааст. дар яке аз хобгоҳҳои муҳоҷирон воқеъ дар маркази шустушӯи мошинҳо дар Москав 4 зодаи Ӯзбекистон заҳролуд гаштанд. дар ин бора телеграм-канали Маш хабар додааст. ба қавли манбаъ, соҳиби ин хобгоҳ ба маҳалли ҳодиса баъди занги яке аз муҳоҷирони заҳролуд шуда меояд. ӯ маҷбур шудааст дари хобгоҳро шикаста дарояд, зеро муҳоҷирон аз ҳуш рафта буданд. як нафари онҳо фавтидаву 3 каси дигар дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфтанд. тибқи фарзияи пешакии кумитаи тафтишотӣ, муҳоҷирон аз маводи нашъадори номаълум заҳролуд шуданд. дар мавзеи ғӯзакдараи ноҳияи Рушдқалъаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои таҷдиди канали ба номи Назаршод Доди Худоеви Хорух аз миёни кӯҳдоман роҳи мошингардро то охири ҳамин моҳ ба истифода хоҳанд дод. хабаргузории Ховар навиштааст, ба иллати вуҷуд надоштаниро таъмири канал тӯл мекашад ва сокинони шаҳр дар мавсими обёрӣ бо камбуди шадиди об рӯбарӯ мешаванд. ин канал дар шаҳри Хорух калонтарин аст ки дарозии он бештар аз 12 километр буда, иқтидори обгузаронияш ба 7000 метри куби дар як сония мерасад. интизор меравад баъди итмоми сохтмони канали мазкур мушкили беобии ҳазорон сокинони маллаҳои шаҳр рафъ мегардад.
دوستان عزیز، اکنون برایتان عاید قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی امروز 11 اکتبر یک دلار و 11 سومونی و 22 درم و یک یورو را 13 سومونی و 7 درم تعیین نموده است. قربی 1000 روبل روسی را امروز 156 سومونی و 70 درم نرخ گذاشتند. بینندگان گرامی، با عرض سپاس با یک شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شما شاهد حادثه شدید و یا نوارد دارید، لطفاً ما را نیز در جریان گذارید. من با شما خیر و خوشنام میکنم و 3 ساعت پس در برنامه خبری منتظرتان خواهم بود. روز خوب داشته باشید.